now the whole point of bringing together all these actors is to make sure that also institutions are following what the employers have started to do, and that they provide the legal framework, the legal opportunities, the policies which are needed for everyone to benefit. Bosnia-Herzegovina, the investors, the business, but also the migrants themselves and the communities which are helping them. Agencija za rad zapošljavanje nastavlja svoju koordinirajuću ulogu međunarodnog kontakta i ulogu agencije koja vjeruje da zajedno možemo izgraditi ljudski kapital u ovoj zemlji koji je potreban, da zajedno možemo raditi na stvaranju stabilnog i kvalitetnog tržišta rada i mi zato moramo razgovarati, prepoznati probleme, prepoznati prilike, prepoznati ono što je pred nama, zajedno koordinirati, raditi i na kraju doći sa konkretnim rezultatima. Cilj našeg današnjeg okupljanja i potpisivanja sporazuma i ugovora između Međunarodne organizacije za migracije i Unije poslodavaca Republike Srpske i Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je postavljanje sistema sa integritetom koji će omogućiti najjednostavniji mogući način integracije strane radne snage u domaće okvire. Za čitavu ovu problematiku potrebno je napraviti jedan dobar balans između onoga što će omogućiti da se zadrže radnici u Bosni i Hercegovini, ali isto tako da se omogući jedan organiziran, strateški i zakonom propisan način uvoza stranih radnika.